Dobar dan, ovo je AI generisani podcast Balkanski pregled sa vestima iz okolnih zemalja. Posetite naš sajt i izvorne sajtove za detalje o vestima. Cilj nam je da vas informišemo o najnovijim vestima sa Balkana. Ja sam Lazar, a danas slažemo jedan baš šarolik mozaik, od političkog preokreta u Mađarskoj, preko klijentelizma u Grčkoj, do napetosti oko Hormuškog moreuza koja svima diže obrve i cenu goriva. Ja sam Milica i krećemo tamo gde je danas najglasnije Budimpešta. Vest stiže iz Bugarske. Na izborima u Mađarskoj opoziciona koalicija TISA uzela je ustavnu većinu i time prekinula 16 godina Orbanove vlasti. Ulice pune ljudi, proslave, rekordna izlaznost, klasičan znak da je veliki deo građana baš želeo promenu. Ali posle slavlja dolazi ono teže – reforme. Analitičari već pominju povratak jače uloge Mađarske u Evropskoj uniji, naglasak na vladavini prava i bolji odnos sa Sjedinjenim Američkim Državama. Samo, institucije su godinama bile oblikovane pod starim sistemom, pa će nova vlast morati da radi brzo i pažljivo, da se ne zaglavi u birokratiji i otporu. A iz Rumunije stiže i deo atmosfere pobedničke noći. Lider TISE, Petar Magyar, u govoru poručuje: vratili smo svoju zemlju i da Mađarska želi da bude snažan saveznik u Evropskoj uniji. Kaže i da institucije treba da budu u službi naroda, a ne partije. Važna je i simbolika dvotrećinske većine. To znači mogućnost ustavnih promena, što može da bude i šansa i test. Jer očekivanja su ogromna, a pritisak da se rezultati vide brzo je još veći. Kad smo već kod regiona, Bosna i Hercegovina ima komentar iz Sarajeva, analitičar Željko Trkanjec smatra da je Orban doživeo zasluženi poraz i da se Mađari sada mogu okrenuti i drugačijim regionalnim odnosima. Pominje se popuštanje tenzija sa Briselom, moguće distanciranje od Rusije i promene u energetskoj politici. Zanimljivo je i to što se u komentaru naglašava da autoritarna retorika može da padne kad ljudi osete jasne ekonomske planove i borbu protiv korupcije. U prevodu, prazne parole ne pomažu kad račun u prodavnici stalno raste. Hrvatski mediji idu još oštrije i pišu da bi ovaj politički preokret mogao da promeni dinamiku u trouglu Budimpešta-Beograd-Banja Luka. Po toj interpretaciji, ako nova vlast u Mađarskoj pomeri kurs ka čvršćem evropskom pravcu, to bi moglo da ohladi neke dosadašnje političke veze i koordinacije. Naravno, ovo su procene i politička čitanja, ali je jasno da se u regionu prati svaki pomak Mađarske, jer se kroz nju prelamaju i energija, i migracije, i evropske politike. Još jedan ugao iz Hrvatske, u analizi se navodi i da je Orban, po mišljenju pojedinih sagovornika, kažnjen jer nije hteo da pristane na Evropski pakt o migraciji. U istom tekstu se spominje i oprezniji pristup Brisela prema Ukrajini. Da ne odemo predaleko, suština za nas je: Mađarska menja političku garnituru, a Evropska unija i komšije sada čekaju prve poteze. Ko će s kim, koliko brzo i u kom pravcu? Da ubacimo jedan detalj o javnom raspoloženju iz mađarskih medija. Opisuje se atmosfera okupljanja i simbolika lančanog mosta kao mesta političkog izražavanja. Takvi prizori, bez obzira na to ko je na vlasti, pokazuju jednu stvar. Ljudi vole da zvone kad misle da se nešto prelama. I sad, posle izbora, ključ je da se energija sa ulice pretoči u normalan rad institucija. Da se malo spustimo na domaću temu Grčka i to politika iz ugla običnog čoveka. U jednom tekstu se opisuje kako su tokom Uskrsa mnogi visoki funkcioneri i poslanici otišli u svoje izborne krajeve i naišli na zvižduke i direktne kritike. Spominje se i slučaj Kostasa Cijarasa iz Kardice. Poenta teksta nije samo jedna poseta, nego šira priča, klijentelizam i te mreže usluga, zapošljavanja i usputnih završavanja stvari. Autor kaže da su te navike duboko utisnute u političku kulturu i mentalitet birača i da to zaslužuje ozbiljnu raspravu, ne samo pred izbore. Drugi grčki tekst ide još direktnije: Rousfeti, odnosno političko pogodovanje, navodno je i dalje živ, bez obzira na priče o reformama. Kaže se da veze sa političarima i lobijem često odlučuju o poslovima i zapošljavanju i u javnim firmama i u privatnom sektoru. Ono što je zanimljivo u ovoj temi je što se često predstavlja kao normalna stvar, kao da je to deo folklora. A onda se svi čude kad institucije ne funkcionišu jednako za sve. I treći ton iz Grčke, kritika kriznog upravljanja u politici. Tekst pominje da pokušaji da se ugasi jedna afera često ne sprečavaju da se pojavi druga. Navode se afere i političke napetosti, uključujući teme koje se tiču deontologije i podrške za moguće buduće istrage. To je onaj osjećaj kad se vlast stalno bavi sopstvenim požarima, a građani čekaju normalan servis, škole, zdravstvo, prevoz, pravila igre. A kad već govorimo o Grčkoj, evo i jedne stvarno teške vesti.
U Menidiju je 14-godišnjak teško povređen petardom ispred crkve, na uskršnju nedelju. Povreda je bila ozbiljna, uz delimičnu amputaciju palca. Policija je privela maloletnika zbog kršenja zakona o vatrometu, a majka je privedena zbog zanemarivanja nadzora. Ovo je podsjetnik da praznična pirotehnika nije bezazlena, jedan trenutak nepažnje i posledice ostaju za ceo život. Da pređemo na vremenske prilike, opet grčka prognoza kaže stiže afrička prašina, uz blatnjave pljuskove. Danas sunčano, ali sa jakim južnim vetrovima i lokalnim pljuskovima popodne, posebno u centralnim i zapadnim delovima. Prašina bi mogla da potraje do sredine nedelje. Vozačima se savetuje oprez zbog slabije vidljivosti, naročito na mostovima i na zapadu zemlje, znači ko pere auto možda da sačeka par dana. Idemo malo severnije, Bugarska pred letnju sezonu turizam cveta, ali fali radnika. Pominje se potreba za oko 250.000 ljudi u turističkom sektoru. Prošle godine došlo je oko 24.000 stranaca, a oko 19.000 baš za sezonske poslove. Plate variraju, kuvari i konobari često zarade više, ali ni to ne zatvara rupu. Klasična priča cijele Evrope, svi hoće uslugu, ali sve teže nalaze ljude da je pruže, pogotovo u sezoni kad se radi svaki dan. A još jedan bugarski ugao na turizam, tokom praznika autoputevi su bili maksimalno opterećeni, što ukazuje da su ljudi putovali bilo na aktivan odmor, bilo u kuće van gradova. Pominje se i rast interesovanja za spa i planinski turizam, i to da sve više ljudi obnavlja kuće van većih centara ili kupuje nekretnine. U suštini, putuje se, ali se menja stil odmora, više prirode, više kratkih begova, manje klasičnog ležanja. Bugarska ima i jednu pozitivnu priču iz komšiluka. Građanska inicijativa u Sofiji, ja za tebe, mi za njih, okuplja ljude da čiste gradske bulevare. Krenuli su kao mala ekipa pa narasli, a poslednja akcija uz pomoć opštine okupila je više desetina učesnika. Meni je ovo super primer, ne mora sve da krene od institucija, ali je još bolje kad institucije bar ne smetaju i kad pomognu kamionima, vodom, logistikom. Grad je lepši kad ga ljudi doživljavaju kao svoj. Kad smo kod svakodnevnih navika, u mađarskim vestima se prenosi finsko istraživanje o snu i zdravlju srca. Poenta, nije važan samo broj sati, nego i doslednost kada ležete, kada ustajete i koliko vam ritam šeta. Neredovno spavanje povećava rizik od srčanih bolesti, jer remeti cirkadijanski ritam i podiže stres. Praktično, iako imate dovoljno sna, ali ga imate haotično, telo to pamti. A izgleda da oko 8 sati sna može biti zaštitni faktor, čak i uz poneko odstupanje. Još jedna tema zdravlja stiže iz Bugarske. U intervjuu se kaže da Bugarska ima najvišu smrtnost u Europskoj uniji i da je odgovornost podeljena. Oko trećine rizika je na pojedincu pušenje, ishrana, fizička aktivnost, a oko 2/3 na državi, prevencija, organizacija sistema, lečenje. Zvuči grubo, ali ima smisla, ne može sistem da vas spase ako ga stalno sabotirate lošim navikama. Ali ni vi ne možete sami ako su prevencija i dostupnost lečenja slabi. Slovenija. Policija pojačava kontrolu brzine kroz nacionalnu akciju Hitrost. Do aprila su zabeležene stotine nezgoda zbog neprilagođene brzine sa 9 poginulih i velikim brojem povređenih. Biće i maraton merenja brzine, a lokacije nadzora će objaviti dan ranije. I sad ona standardna rečenica nije fora da kočiš samo gde je radar. Fora je da stigneš kući. Bosna i Hercegovina. U Ilijašu je nepoznata osoba pucala prema vozilu, ali srećom nema povređenih. Incident se desio uveče, uviđaj je obavljen, tužilac je obavešten, a slučaj je kvalifikovan kao izazivanje opšte opasnosti. Ovakve vesti uvek ostave gorak ukus i kad nema žrtava, ostaje pitanje ko, zašto i da li je neko mogao da se zatekne na pogrešnom mestu u pogrešno vreme. Još iz Bosne i Hercegovine, ali prizemnije. Sarajevo moguće restrikcije vode u više od 20 ulica zbog radova na održavanju i popravkama kvarova. Normalizacija se očekuje u poslepodnevnim satima. Ovo je ona gradska realnost. Kad voda stane, shvatiš koliko se ceo dan oslanjaš na nešto što inače uzimaš zdravo za gotovo. I bosanska prognoza, jutarnje temperature su pale, oblačno je, a narednih dana stižu kiša i pljuskovi uz promenjive vetrove. Biometeorološke prilike se pogoršavaju, pa se preporučuje oprez za osetljive i izbegavanje preteranih aktivnosti. Drugim rečima, jakna ujutru, slojevi tokom dana i plan B za šetnju. Severna Makedonija. Danas sunčano uz umerenu oblačnost, ali uz umeren, povremeno jači jugoistočni vetar u Povardariju, sa udarima preko 60 km na sat. Minimalne temperature između 4 i 10 stepeni,
maksimalne između 15 i 21. Od sutra do četvrtka promenljivo, uz lokalne pljuskove, a u petak i subotu stabilnije. Znači, ko planira nešto napolju neka pogleda nebo, ali i aplikaciju. Slovenija i infrastruktura. U luci Koper otvoren je privremeni izlaz zbog prevoza velikog tereta delova namenjenih za vetroelektrane austrijskog naručioca. Konvoji idu specifičnom trasom, a u Bertokima je prilagođen priključak zbog krivine i dužine tereta. Ovo su one logističke vesti koje deluju sitno, ali u praksi znače manje gužve, sigurniji transport i brži protok robe, a i dokaz da luka živi punom parom. Kad već pominjemo energiju, evo jedne klimatsko-ekonomske priče iz Mađarske u Austriji. Topljenje glečera može da ugrozi hidroelektrane koje čine veliki deo proizvodnje energije. Naučnici upozoravaju na moment kad, posle perioda pojačanog otapanja, vodostaji krenu da opadaju i tada proizvodnja struje može da trpi. Vlada traži diverzifikaciju, više vetra, sunca i skladištenja energije uz brže projekte i mrežu. Zvuči kao budućnost, ali u stvari je već sadašnjost. Sad prelazimo na temu koja se preliva na ceo region napetost na Bliskom istoku i oko Hormuškog moreuza. Iz Rumunije stižu vesti o 45. danu rata. Pregovori u Islamabadu su završeni bez dogovora, Pakistan nastavlja kontakte sa Sjedinjenim Američkim Državama i Iranom, a Iran govori o mogućnosti sporazuma uz poštovanje međunarodnog prava. U isto vreme raste broj poginulih koji se pominje u izveštajima, a cene nafte idu naviše što na kraju svi ostajemo na pumpi. Još jedna rumunska vest kaže da američko komandovanje za Bliski istok najavljuje blokadu povezanu sa iranskim lukama sa početkom popodne po srednjeevropskom vremenu. Navodi se da će mera biti primenjena jednako na brodove svih nacija koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka na zalivima, dok se istovremeno naglašava da plovidba ka ili od iranskih portova neće biti onemogućena, što zvuči kao rečenica koja će se tek tumačiti. Iran poručuje da je bio blizu dogovora i optužuje Sjedinjene Američke Države za neuspeh pregovora uz najave da neće popustiti pod pritiskom. Slična informacija dolazi iz Mađarske. Najavljena je blokada Hormuškog moreuza, uz procene analitičara, da bi moglo doći do porasta cena i smanjenja ponude, čak i do gubitka velikog broja barela nafte dnevno. U ovakvim situacijama tržište reaguje i na najavu nečeka da se nešto stvarno desi. I zato se često desi da gorivo poskupi pre nego što iko vidi stvarnu promenu u isporuci. Hrvatski tekst dodatno opisuje širu sliku. Izrael objavljuje snimak uništavanja tunela Hezbolaha u Južnom Libanu, Iran šalje poruku tipa uživajte u trenutnim cenama benzina dok traju, a Britanija kaže da neće učestvovati u blokadi. Kad se sve sabere, Hormuški moreuz je signal rizika za globalnu ekonomiju. Čim se tu zategne, sve zemlje osete talas od transporta do cena u prodavnici. Da se nakratko dotaknemo jedne američke političke vesti koja je preneta u Rumuniji. Kongresmen Eric Swalwell povukao se iz trke za guvernera Kalifornije nakon optužbi 4 žene za seksualno uznemiravanje i silovanje. On optužbe negira i najavljuje pravnu borbu, ali pritisak u stranci je očigledno bio prejak. Ovakve priče se često završe na dva nivoa. Jedan je sudski, a drugi politički i taj drugi ume da bude brz i nemilosrdan. Hrvatska, ali sa dobrom inženjerskom pričom, kreće obnova zapuštene pruge u Slavoniji. Raspisan je konkurs za izradu projekta obnove deonice od više desetina kilometara koja je godinama zatvorena. Dokumentacija navodi loše stanje od zapuštene odvodnje i klizišta do propusta zatrpanih zemljom i otpadom, plus ograničenja brzine. Plan je zamena koloseka i skretnica, sanacija mostova i bolja sigurnost na velikom broju prelaza. Nakon obnove, brzine bi mogle biti značajno veće, u zavisnosti od deonice. To je baš važna stvar za povezivanje manjih mesta i za privredu. Bosna i Hercegovina ima i vest koja se tiče putovanja. Najavljen je novi štrajk u okviru Lufthanse, koji izaziva otkazivanja i poremećaje na linijama. Štrajk traje od ponoći do utorka uveče, a pogađa i povezane jedinice grupe, uključujući kargo i regionalne letove. Ako putujete, proverite status leta pre nego što krenete na aerodrom. I ako imate presjedanja, računajte na dodatno vreme, živce i plan B. Slovenija ima i jednu temu koja se naslanja na gorivo i cene. U tekstu se pominje da rast cena goriva gura ljude da razmišljaju o električnom automobilu uz objašnjenja o modelima finansiranja i državnim subvencijama. Poenta je jasna, kad gorivo skače zbog globalnih potresa, ljudi traže stabilniji trošak. Sad, da li je električni auto za svakoga zavisi od infrastrukture, navika i naravno džepa. Slovenija, kultura, objavljena je recenzija romana Sve je postalo plamen,
koja kroz priču o Lizi i porodici u posleratnoj Ljubljani otvara teme kulturnih institucija, intelektualnih krugova i položaja žena u različitim ulogama. Pominju se susreti sa poznatim piscima i umetnicima, veze izgnanstva i društveno-političke napetosti. Lepo je imati ovakve vesti u dnevnom miksu da se podsjetimo da region nije samo politika i krize, nego i književnost i pamćenje. A sad jedan laganiji, ali i ozbiljan šou, biz momenat iz Slovenije. Britney Spears je, prema navodima, dobrovoljno otišla u centar za lečenje nakon incidenta i privođenja zbog sumnje na vožnju pod uticajem alkohola. Predstavnik kaže da planira da preduzme odgovarajuće mere, a bivši suprug poručuje da se ne može praviti da je sve u redu. Ovo je podsjetnik da slava ne štiti od problema i da je traženje pomoći kad je dobrovoljno često najbolji potez. Za kraj, jedna kratka vest iz Rumunije koja je teška ali važna. U mestu Čiopani poginula su 2 mladića od 20 godina kada je automobil sleteo s puta, udario u drvo i prevrnuo se. Istraga je u toku. Ovo je ona vrsta vesti koja ne traži komentar, nego oprez. Čuvajte se na putu, posebno noću i na deonicama koje deluju prazno, jer tada ljudi najčešće popuste s pažnjom. I da zaokružimo današnji mozaik, Mađarska ulazi u novu političku fazu. Grčka se bori sa starim navikama klijentelizma i novim krizama, Bugarska traži radnike za sezonu i gradi građanske inicijative, a regionalno svi gledamo ka cenama goriva i stabilnosti trgovinskih puteva. I ja sam Milica, hvala što ste bili uz Balkanski mozaik. Ja sam Lazar. Čujemo se sutra sa novim vestima iz komšiluka. Do tada vozite pažljivo, proverite prognozu pre puta i ne ostavljajte važne stvari za posle praznika.